Mwiriwe neza nk'ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Uyu munsi noneho nagarutse mbazane ku busobanuro bw'izina. Umunsi tubaza kuganira ku izina ryitwa Daniyeli bisobanura iki? Daniyeli ikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo Hebrew cyangwa Daniyeli risobanura ngo Imana niyo mucamanza wanjye. Imana niyo mucamanza wanjye cyangwa Imana niyima ubutabera. Rero ba Daniyeli hari ibintu bimwe bibarangwa bazwiho. Ni abantu bazi kugira kwizera badashidikanya, bagira ubwenge n'ubushishozi bidasanzwe. Uyu Daniyeli ariko icyo twimuzeho mu mateka usanzwe muri Bibiliya, tumuzeho nk'umuntu wasobanuraga inzozi n'ibyahishwe akabishura. Rero hari abantu benshi bitwa ba Daniyeli hari ibintu byinshi bibaranga. Abantu bitwa ba Daniyeli usanga ari abantu bakunda ukuri n'ubutabera. Ariko se nibyo? Ba Daniyeli usanga ngo ari abantu bakunda ukuri n'ubutabera, kandi ahari byashoboka wigenze nawe witwa Daniyeli umwene bugira ubukuri, akenshi wasanga nta no kurugira. Ariko abenshi nyine muri bo, simvuze ngo bose, ariko abenshi bakunda kugira ukuri n'ubutabera. Ba Daniyeli bakunda gutekereza cyane mbere yo gufata icyemezo. Usanga ari abanyabwenge kandi bazi gutega amatwi, bagira kwihangana no kudacika intege mu mirimo yabo, ntabwo bapfa gucika intege. Mumbwire rero ba Daniyeli namwe niba mwiyumvishemo ibyo bintu bibaranga, mumbwire mu nyandike muri komanteri. Channel ni ibisanzwe twamenya byinshi bitandukanye. Mukomeze kudufollowinga, mudukande subscribe, murayikinge, comment turazikeneye cyane. Mutubwire, buri wese atubwire izina rye tubashe kuri musobanurira, n'abandi bose bagende bumviraho. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi turabakunda. Ciao.